Ara tum ka celeng ibera to waralong langroi ki krong pura joksi labang su langroi along dolong ka dera joksi di plusu rong hang rong arar tum pen kisung nang. Truck lapen tata sumo ahir kang tangrak pen kat tonga jok adi maklong amat bang ner ke betum afran kedam. Nizan Karbi Longri ASDC atumpen suseng ASDC asai hemalong krung saya mai kang nipon. Tingsi lang bong klub atumpen sepatir piponji hidi bong long patu aklam long football patu pang cengpong. Samson terang lapen Timothy teron atumpen PMAYG ahem so atangka cupi dada pista ahem kim rangpi patang tedet. आधा बिपोटा के थान पंची बंग नीली जित क्रमसा नॉन बियोटांग तोन पनलांग पोनेक सिनंग Lakhai ke ratrok durbagri MSC konsensi ke parlopon dolamra di pluso ronghang arong ratum ka celeng ven rato waralong langroi ki krong dunput lapen labang so langroi along sami dolong kap dera jogmonsi dolamra di pluso ronghang rong aratum ke celeng phan peneng ansung pon nanglo Karbi Longri Abirta konsil long maki prexam ratari tumpete chari ponsi rajis temi neng silar bomlo bons temi diplusu rong hang arong ato warki pinyanda rajis silar pon nek thilang diplusu rong hang rong rada tumpen ki bait lapen tangnya motor leje ponji pu boy fit semi rada tumbang motorcycle long cardon pon long ji kalisi motorcycle bangsi munitum ang song mochi do ponang kok ritilu athi langroi long mesen dolong ka dera joksi sai jok jepen aniwang tami la pusonsi sung ponang bomlo Di pluso rong hang rong long kedu tok lang chali bom thim sombara tum pen sami sai jok jepen labang solang roi si lapusi kai ke masti hat ponang bom lo lapon cho tiklelang barla por jong si masa bak arbi ke janglo potangti labang solang roi long lang the ani adon onta lirok riti bon sami sagi joi jepen labang so hawra ratum ki kai ke matalap son si hat pon lapen par ponang bom lo Di pluso rong hang arong ara tumpen jasmet pet non kenang sot nai bangki lebang solang roi long dolong hanlo la si Karbi Longri Abirta council long kedu kithe ding tumpen sami di pluso rong hang rong ara tumpan kang honang jin sora labang so dolong prap jin pen nang salam pibek thapasi di pluso rong hang rong ara tumpen Karbi Longri Abirta council long kedu kithe ding tumpan chuning ripon আপোনালোকৰ যে কিমান বছৰ হ'ল এনেকুৱা পানী বানপানী সময়ত পাৰ কৰা বাইকখন ইমান বহুত কষ্ট আছিল কিমান বছৰ হ'ল ক'ব নোৱাৰে এতিয়া বহুত দিন মানে এতিয়ালৈকে পোৱা নাই মাতে ক'বলৈ ৰাস্তা নাই মানে আৰু এতিয়ালৈকে চৰকাৰ পাৰ হৈ গ'ল হ'লেবি এতিয়ালৈকে ইমানেই আছে কি কৰিম আৰু কি ক'ম আৰু এতিয়া মানুহ চেভ হৈছে ইয়াৰ পৰা আগৰ এতিয়ালৈকে মানে এনেকা হৈ গ'ল পাৰ কৰিব কেনেকা যাব কেনেকা এতিয়া চবৰ দেখিছোঁ আৰু ক'বই নোৱাৰিলোঁ এতিয়া কি কৰিম কি ক'ম আৰু বেমাৰ সময়ত মানুহ যদি বেমাৰ পায় আপোনালোকৰ লোৱা কেনেকৈ ব্যৱস্থা কৰে এতিয়া পাৰ কৰিব নোৱাৰিলে নদী কিনাৰে থাকে আৰু এতিয়া হস্পিটাল নোপোৱা আগতে মৰাও আছে ইমানেই আৰু কি কৰিম আচ্ছা ঠিক আছে আপোনালোকৰ এতিয়া চৰকাৰক কি অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ এতিয়া মানে এইটো এতিয়া কাৰ্বি আংলং টিম কাৰ্বি আংলং এইটো হৰেণ সিং আৰু সেইটো তুলিৰাম ৰংহাং ছাৰ তাৰ পৰাতো কিমান খুজিব লাগি আছে এইটো নোখোজা আগত পৰা সি দেখিছে তাৰ বিপদ কি হৈ আছে সি জানাবলৈহে ইলেকশ্যন সময়তো মানুহটো কোটাই কৰি আছে সিহঁতৰ কি জাবান দিছে সি নিজৰ জানে আপোনালোকৰ জাবান চবৰ সেইটো আগত ইয়াত দিছে দিন পৰা আৰু কংগ্ৰেছ এতিয়া বিজেপি হৈ এতিয়া এমপিটো এতিয়া শেষ হ'বলৈ আছিলে হ'লেবি এতিয়ালৈকে ইমানেই আৰু এতিয়ালৈকে ৰাস্তা দিয়া নাই এতিয়ালৈকে ৰাস্তাও নাই দলঙো নাই কি কৰিম এতিয়া মই ক'বলৈ আমনি লাগিছে আৰু এতিয়া মানে এইটো এতিয়া কাৰ্বি আংলং টিম কাৰ্বি আংলং এইটো হৰেণ সিং আৰু সেইটো তুলিৰাম ৰংহাং ছাৰ তাৰ পৰাতো কিমান খুজিব লাগি আছে এইটো নোখোজা আগত পৰা সি দেখিছে তাৰ বিপদ কি হৈ আছে সি জানাবলৈহে ইলেকশ্যন সময়তো মানুহটো কোটাই কৰি আছে সিহঁতৰ কি জাবান দিছে সি নিজৰ জানে আপোনালোকৰ জাবান চবৰ সেইটো আগত ইয়াত দিছে দিন পৰা আৰু কংগ্ৰেছ এতিয়া বিজেপি হৈ এতিয়া
কি MP টো এতিয়া শেষ হ'বলৈ আছিলে হ'লেবি এতিয়ালৈকে ইমানেই আৰু এতিয়ালৈকে ৰাস্তা দিয়া নাই ন এতিয়ালৈকে ৰাস্তাও নাই দলঙো নাই কি কৰিম এতিয়া মই ক'বলৈ আমনি লাগিছে আৰু Kedamtang chiti ni pha incoresier ni Nagaland tiseminu district parlopon angkangalong adap por phai trogra minute hongke ba por malompen ihum tata sumo passenger thapon si mukok chungpen kohima nat kedam boma por hut ihum sangtika thangpon LPG truck kohima pen mera pani nat kedam boma por hut hokha long ahiring tangrak pen ketstong tata sumo bong arlok ang nakiklo labangki Paru sirap hokep mana feed doji labang so feed lang semi tata sumo bangi ke kong rong pan loksi arlok an kiklu pon lo la so jopen tata sumo long gats tabun bang ner ke batumgi adimak long mat aprandam jilo lapen indu da bangki ahring tangrak pen areng zu pon nang lo labang so lamuk thak semi tismi rai kom sa ki pen tong se kot pen adimak long an peli dun si ahring tangrak areng huki so phan semi tong se kot pen sikilang ponji phan sikilang heman pon lo lapen ki truck driver lapen ki ari sang hu tum pen se rai kom sa hi tum pen neping nang pon si case tami register pon lo lapen ki titangar puma ban phan semi lapun rai kom sa ki tum pen chpari deng pon si sai arona teng pen claim pon det pen ahema sor tum phan puthot pajir pon lo labang so huni long aprani dam ju bang phu tum phan semi adon rap dum phan inu de long bang phulong lakni tangka pipa Kedamtang chitin pa inquiry ani nizang Karbi Longri district MP hamreng so sen ASDC asai hemlong ASDC atumpen krung saya mai inipon headsing pangcho pa nikache pempu pona mai long EM barim ramsing ronghang West Karbi Long ASDC district committee amai pu sar sing inglang duna mai pu pol ingti lapan ki ASDC long song japu song japi tumta chitong dun labang so krung sa mai long jasmet per kaching mai pon labang ki Assam gov lapan Meghalaya gov atumang bong lamdon ka chitak pon give and take policy long bang chikroi dun thi lapan ki bang silang ani stemikar jabdun thipji aphansi labang so mai long chan chimum pon lapan nga mai pu sar sing inglang pan kaning je pon atengki land settlement apu thak stame aprang Karbi Long tamas council long ASDC atum kangni bang muhur bangki jiri silong khazana ki tunang labangki sikahini lapan sika phowan vet bons terminon Karbi Long tamas council atum non ka churi bom labangki land settlement apu thak anam nge pabat pon churi silong labangki khazana ki tunang ji pharo kri ki tom pharo si an bangki alang li tum pen chikroi dun nek thip si labang so mai long ta puthot chithan pon thu lang hem phia long stemi chiklo johnny so se pendel hem naki kim ke rang pon labangki khaya bong ka chapar bo ji abi dilebus mai pu searching leng pen puthot pachini pon thu hamren pen rai kom be Karbi Longri Abirta kalida ke hormu bang langam lu pulute jasemet langhem philong so hem ki kim la pen ke along jitu la bang so border areas long non la problems kapa do bom iri tum chini la so problems ke Karbi Long side pe la kapa do dam kali la ke Meghalaya side pen sike bang miscreants pule punon ba or langno tum jata iri tum ir pusita la ke Meghalaya side pen sike bang la so lam ke Assam sarkar la pen ke Meghalaya sarkar no la bang ke chini pa mi sitada isi ke mang huda me melam thei bang ke la hen lo pinyar ni anta la haya ghodana do det pen a phit Assam sarkar hin pen pusita ba Meghalaya sarkar hin pen pusita hala ke chok chi abang phu tum phan pinian ta ke nep kaires la son penini tum theglong lelang la isilo la pen ke ladak la haya ghotona dobom ang bong pusita je la haya ghotona bangke la hinia state government atum jaseme dak Assam government la pen Meghalaya government la hinia sarkar atum si sincerely si la so a ghotona mukha bangke arlo pen ke kai puso seni tum bangke mat hadam athi bangke alang tum lahaya ghotona dubom angbong tahadak isiwet a hong klamalong mai dora pet pen latum mane kichurap ki junrap lahai bang si claim thurong sita ladak bangke lahaya problems atum kapachunji la son phan bangke latum aning hang hi sulong la so hem ladak latum ki prepare re ga bangta ladak je la son isi kahai no tomon kapa dubom ji papa do ibom nang pula bang so isi ang thek aso sini tum bangke jong daming tung lo la bangta athe jong sila tum ane aning ke hang et da yong si program ka padu wekji pulote la tum sarkar aja kong pe program ke hala sut pe mas atari thik pe la tum padu det unji apolo ison bangke sita la so da kapre ka tomon ka padu ji pan sila tum la so hem bangan anda kim hambom lo la pen hini bala to ko ki puthukang tum bangala tum ladda la so problems ka padu ji po men pe sila so give and take a issue bang
wanda da fit pusita mi pini dak ASDC a party pen chenglok ke ong dung a song tum da dak bange ka khinde du na jok so given te kroi kri po jok si la so saing deng bange pini anda la tum chopachun hai herek lu pusini tum bange puduning tum lak pho ason si la tum lena market red bange thik pon lo si lak pho 10% chiri si farman pine ipulotang te la ke suri phokep lang a premium de si tulote kar bitum ke chiri selong le farman premium ke suri phokep ke piun e la pen ke ki pije dorkar ta ave usini tum ke kipur lo silong le pota ke litum kar bitum bangke tum ke ake joy si ke long ni pen aprang si chari bom hutame long le khajana ke ningkan si pen sika ke thom la pen ke ongnai lo sika pho la sono si du cho la so dim sino la so 25 junar ni council pen kape klang ordar long bangke chiri se long le khajana tauna ju bangke pharo kre ni pinchong that first class long bangke second class long le bangke suri si la pen ke third class long le bangke pharo na cap son si bilo sila ke mentune ta kroyun elam la pen ke mentune ta la ke piuni sona khak kedam tang chi tin pha engkoi ani lakha crazy lang pharmacy consensi ki parlapon sikarike hiri bonglong pathu aklam long football patu pangcheng pon ke cheng sirni ki pathu pon la bangki monster fc lapen holigo fc tumang bong bansi pathu pon lo holigo fc atum ke thek machara chok si golni tha pon si ke cheng sirni bangki holigo fc atum bansi chephai pon del lo labang suk pathu pon along alu haman pen local mc mate em mudram lekthi abarim buklia limbs a chairman mohes ingti UFC BDC Rup Singh Taro, Maipu Bisnu Rongpi, Konchun Mang Joyram Taro, Lapan ki ka prek man penge dumta chitong dun. Labang sod e mudram lek thepen kaning je pona tengki, non wiki mi tum phant. Football patu mat ason sone patu na and se aningi pahang ponsia phanpura Karbi Longri Mas Council atong pensami RDP ponpu, lang peralong ki patu aningi hang thuma phansami arjab dun thibji busi e mudram lek thepen ning je pon. Kapatu football ini cengkon eklo nasi patu anat pena ni tum ka chung thek ponong lo adak sigare geta habar kadu ko beda thek long lo patu afil avi puta pune do pusita pune afilo bange do sita thiu e oi pisita me ladak local leader satum alang litung ke matha karsiga joksi daga habar lasorong ansuse ke patu na mate wigi mitum han isi awareness ki pson lo ke pathu na alang litum la puson ke pathu ki bipon opor nilihin pelan man suri ka churo pa jeli lo na pen ke bang yar ni anstami litum an se lada misen ke paching thur ponje panta ni libori ponta dak towar ta ke sung thi si towar ta meni li non hejong panda ponelo la sotowar rabjin pe ni lipaklem boniko Oktober ciklo ang bong kami labang so kam pangceng kami tender kadu abe piglap lo ili tunga chingonai siam sa Dr. Tuliram Ronghang alang lisi labang so tobar nang piglo lada national highway adung kan ku kilometer hini ra chitim labang so tobar poka tobar ili tum chehlat ponong po same one kepa pi hup adim long same labuson kepa tugi pon tega po alang utan suri ka churu pagi Silalo meeting lo ili tu mas usi cerap itu tu na ili tu lang pera awal lang mang patu na sami finansi hum pon lo afil tin sami patu pon iglap lo nah hello isiang tek lo patu mi hejong hala athletic kasalang patu sami ili tum dak lang fair pen third best long dun iglo ili tum all kar biang long pen ili tum dak lang fair athletic long sami ili tum gold medal ta long dun lo na pen ke second dolo third dolo kadu kage ili tum da karbiang long kang long pen se tum lang fair long pen nga bangke athletic long third position along dun na lo ni aro mi me bangke asi lao wi ni tum hanta so ka churung ko ne bangke ili tum ke thega tum bang japon ang ko da lo pro bangke papran dun thek asi lane gelo ni len kan bang
Nili bemsi consensi ke parlopon koila mati ben ke kilometer engkoi susi upper lang so maybe how Rajesh tisu EMAYG hemsu kidam tang surhinda kriner ke plapen kidam tang surhinda krisir ke aning kanpan silabang so hem kim rang ponlo bons ta peneng surhinda engkoi ke thamani kanana chokdet stamila bang so PMYG hemsu pinianda patang pon pipelang Upper Langso may be have a Rajesh Tisu code number AS1184643 PMAYG Hemsu Kikim Pivegabang Puatum Labang Supervisor Samson Tarang Lapanki Timothy Trona Tumpen Labang so Hemkim Rang Pupon Jiapan Labang Tangkas Tami Batay Nian Gate 20 Pon Lab Voices Tama Hemki Kim Karang Pon Labang Foundations Am Kim Ponsi Ninkan Pochok Tet Sami Ahembang Patang Pipon Pedadlo Kedam tang chithin by cleaner kep arni koila mati durmi hitia long kikim kerang ponje long long ike som ponalong MLA Dr. Mumin pen kaning je ponateng ki hemsu kikim kerang ki patang te tumana phan ki hempang sambeng labji base alang li hin pen pharake thinu ning je pondo MSC লগত কথা পাতো যেটা ইনকমপ্লিট আছে কমপ্লিট কৰিব নহলে যদি নয় আপুনি ঘৰ ইনকমপ্লিট হোৱা কিংবা যদি মানুহ তাত ইনভলভ আছে মোটামুটি অলৰেডি ঘৰ ইনকমপ্লিট হোৱা বিলাকক ভিডিঅ' কৈছে যে এফআইআৰ লজ কৰক যোনে কাম কৰিছে এৰেষ্ট কৰক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন অলৰেডি I think 1-2 FIR is already filed, so action will be very soon. কোনো দুখীয়া মানুহক অন্যায় কৰে সি বিজেপিৰে হওক বা বেলেগ দলৰে হওক বা কোনোবা অফিচাৰে হওক will not tolerate. They will get punishment because he is depressed. Tangte labang hiya tu abang phua tu mangki hemsu ki kim kerang pon patang te dat tu tangte MLA Dr. Mumin labang hiya tu phan ki hem kang sambeng pon haiji ma mate MP election phan silam ki ni hi chot ma pusi rara tum pen karju pedo pon Niliman ke Rajesh tisu lasidak rong amen kibane nilitum tuso rong ganggul amen lagi biren tuso so rong nilila sorkar ben ang kipia hem nili teneng ben ange ningkan polo tang te delo lasi poisa nengi ulai do natuma bangga bang putum bangge Samson terang Timothy teron alang tum la so poisa pon nang pitong gang hoy ni nili pan thai chini unde Asi nilitum han la saju no paro phonang pilan men Karbi Abirta lans pan sikang ton poniglo domi thangbi kardom